COVID-19 mayoknanaba Chief Minister na Deputy Commissioner singda kanna haikre. Chief Minister N Birena ngasi video conference ta tongan ba district singi Deputy Commissioner singda COVID-19 ga mari lainana khanakre. Conference aduda maruoina Chief Minister na DC singda active case masing home isolation patient sing vaccination COVID care center sing amukhanna hingadhanna ba honariba singa mari lainana khangdokna ba honakhi. Mahakna DC singda mathang tha ani faubada phibam asi senaduna lainaba pauktak pikhi. CM na makoina honariba sing yauna khudong chadaba sing adugi mapung phana report ama Principal Secretary Health ta aduga Chief Minister gi office tasu copy ama yahonna ba haikhi. COVID-19 asi airborne oiba yai hairaduna miyamna hena section na ba hairaduna CM na DC singda home isolation patient sing imung manunggi miyoi singdagi tongana thamlibra haibadu check tawna bahairaduna imung manungna khudong chadrabadi COVID care center da purakna basu haikhi. Assembly constituency singda COVID awareness kam enforcement committee semna ba aduga COVID care center sing amuhanna hingadhanna basu pauktak pikhi. Tongan ba entry point singdagi state asida changlakpa sing COVID negative report check tawbagi tangai fadabadu kanna haikhi. Paksa na tika thadokhan ba aduga SOP ngakta basing akan bathabak paikhat na basu kanna haikhi. Bishnupur district ki manung chana leiba kaithel amadi dukan sing mathang thagi kuntra mathoi fauba numidang wairam pung ahum dagi thonglo na ba amadi nongmaijing numit na thong sunghang hangdana ba DC Bishnupur na thokpa cherol ama na hairi ba yathang ase ngasi khudak tagi chana ba hauragani hairi. Irabot Chairman Thamkhre Wangkhai Assembly constituency ki oina masigi MLA Yungkham Irabot na Chairman oiba COVID awareness kam enforcement committee ama semkhre. Committee asigi atay member sing di SDO Porompat SDPO Porompat SDO Imphal SDPO Imphal aduga UPIC Mantri Pukri gi MO in charge asina member oibani haina in charge DC Imphal is na thokpa cherol da haire. Positive oiraga sasinaba negative certificate purakba laisabi ama phare. Manipur yauna laibak asigi mafam kayada COVID-19 positive oibugi chang ka hena wangkhalakpadagi state asida atopa state tagi changlakpa miyoi singda tangai fadana COVID negative oibagi certificate yaudrabadi changba yaroi haina athingba thamkhraba matung sasinaba COVID negative oibagi certificate paiduna miyoi kaya changlakhrabra haibagi chingnaba leire. Miyamna singnariba wafam asimak achumbu oiba yabagi mayek laraba khudam ama oina masamak positive oire haiba khanglaga sasinaba negative ki certificate paiduna Imphal da lakhibi laisabi ama phare. Thobal gi Deputy Commissioner N Bandana thadorakpa cherol ama na hai namthak tawraga COVID ki negative certificate pairaga Hyderabad tagi Kolkata phauduna Imphal da tha asigi kunithoi da thunglakhibi laisabi adu Thobal district ki manung chana leiba papal dagi ni masagi chahi kunmathoi rom sure. Cherol asina makata na hai miyoi asi masagi chahi kunmathoi khakta ngai riba Thobal district ki manung chana leiba papal dagi nupi macha amane mahak tha sigi kunithoi da Indigo gi flight number 6A 6708 ki seat number 18 F ta tongduna Hyderabad tagi Kolkata da thunglakhi. Numit asimakta da Indigo gi flight number 6A 6181 da tongduna Kolkata dagi Imphal airport fauba lakhibane. Imphal airport ta mathau togduna leiba surveillance team na makata na thibu humbagi thavak chathabada hairiba nupi macha ase tha asigi kunmathoi numit sida COVID-19 positive oiba laikhre haiba khangba ngamlakhibane. Mahakna numit aduda RT-PCR test tawba matamda COVID-19 positive oiba thengnakraba tungda RAT gi sasinaba certificate ama paiduna Imphal airport ta lakhibane. Mahakna Imphal da thunglakhiba matam aduda mahaki apokpa amadi apokpisu loinaraga lakminakhi haire. Mahakna sathakiba mathong huktaba thawong asigidamak di Manipur Epidemic Disease Enforcement of COVID Guidelines Regulation 2020 gi makhada miyoi asi lupa lising ani fine oina thiankre loina na mahakna executive magistrate ki mamangda thokpagi khudong chaba leibaga CRPC 1973 ki section 110 ki makhada PR bon ama logani hainasu order asina makhata na hairi COVID positive oiraba nupi ase hauji Jennings ki COVID ward ta leiduna layengli hainasu thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hairi. COVID-19 ki ani subo web laksin nabagi damakta mari leinaba lengak singna flight tongduna chatpa amasung halakpa mipum khudingmak pung humudani thoigi manungda lauba RT-PCR natraga Tranet na chingbagi COVID test tawbagi negative result loina rakadavani haina laukthokraba tungda India gi mafam kharada sasinaba negative report yonbagi wathok lakhe negative report sing adu amamam pibada lupa chahum dagina chatruk phawba lawi haina
इलेक्ट्रॉनिक मीडियासिंगदा फोंदोकनखिबा लैख्रबने बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलब पैसेंजर खुदिंगमा कोविड की नेगेटिव सर्टिफिकेट यावरकदबनी हाइना लैंगांगना खंगनखिबा मतुंगिना हाइरिबा सर्टिफिकेट सिंग अदु यावरकप्रा हाइना यामना कन्ना चेक तौबगी थबक चथदुना लाखिबने अदुबु पैसेंजर सिंग अदुना सासिनबा नेगेटिव की सर्टिफिकेट पाइरगा चंगलकपगे फाबगी थौदोकते हंदकी असिना अहानबो ओइदे पनबा याबदे इंडिया की तोंगान तोंगानबा स्टेट तरादा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग अंगकपा फंगना हेंगलकपदगे हाइरिबा स्टेट सिंग असिदगी इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलखिबा पैसेंजर सिंग तंगाई फदबा कोविड टेस्ट तौबगी थबक चथदुना लाखिबने मसिगी तुंगदा लाइचत असिगी फिबम हेना सोक्सिलकपदगी इम्फाल एयरपोर्ट जेरी अमदी माउ लंबीना चिंगबगी खुथांगदा स्टेट असिदा चंगलकपा मियोय खुदिंगमक मांगजौनना कोविड टेस्ट तौदुना नेगेटिव ओइबगी सर्टिफिकेट लोइना रकदबनी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट ऑर्डर थोक्तुना लैरिबने लॉकडाउन चयोल अमा सांगदोखरे कोविड-19 सेकेंड वेव की ओइरकलिबा फिबम असिदगी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली दा लॉकडाउन थमलखिबा दु मखाताना मे अहुम फाउबा चयोल अमगी ओइना सांगदोखरे दिल्ली गवर्नमेंट लौखलिबा थबक असिदा मियामनसु अंगंबा थाक्ता मतेंग पांगबिनबा चीफ मिनिस्टर ना हाइजखरे पुलिस पर्सनल सिंग मयुम चटपदा अथिंगबा थमखरे कोविड-19 पेंडेमिक असिगा मरी लेना चेक्सिन थौरांग लौखटपो ओइना पुलिस पर्सनल सिंग मयुमदा नत्रगा मरी मतागी युमदा चटपदा अथिंगबा थमखरे मणिपुर पुलिस की डीजीपी नथोखिबा चेरोल अमगी मतुंगिना पुलिस पर्सनल सिंगना मयुम नत्रगा मरी मतागी युमदा चटपदा करिगुंबा कोविड-19 असि लौनरकपा तारबदे मखोइदगी बटालियन हेडक्वार्टर रिजर्व लाइन अमसुंग बेरेक्ता लेरिबा पर्सनल सिंगदा लाइसेट असि संदोरकपा याबगी चांस वांगना लई मरम अदुना यूनिट कमांडर सिंगना मेडिकल अमदी इमरजेंसी खक्तमक मयुमदा चटपगी अयाबा पीगदबने लोइनना मखोइ अमुक हन्ना हलकपा मतमदा कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट सिंग लौगदबने यूनिट कमांडर सिंगना हाइरिबा थौरांग सिंग असि होम गार्ड अमसुंग स्कोर्ट सिंगी मथक्तसु चनहनबगा लोइनना कोविड-19 पेंडेमिक असिगी मथौ ताबा सेक्शन थौरांग सिंग लौखटकदबनी हाइरे नागालैंड दा लॉकडाउन लौथोखरे ngasi कोहिमादा फमखिबा नागालैंड सरकार गी कैबिनेट मिफमना अप्रैल 9 दगे मे 13 फाउबा स्टेट अदुदा लॉकडाउन लौथोखरे स्टेट अदुदा कोविड-19 की पॉजिटिव केस की मसिंग असि हेंगलकपना मरम ओइरगा तंगाई फदना लॉकडाउन की फिरेप असि लौखिबनी हाइरे लैवाक्सिदा कोविड-19 संदोकपगी दायिता इलेक्शन कमीशन ने दायिता याउदबा थवोंग असिगी मी हाटपगी चार्ज पानबा याय मद्रास हाई कोर्ट लैवाक असिदा कोविड-19 संदोकपगी दायिता असि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असिगुंबा दायिता याउदबा थवोंग सिंग असिगिदमक मी हाटपगी चार्ज पानबा याय हाइना मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी अमदी जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति की बेंच अमना ngasi फोंदोखरे कोर्ट असिगी माइकैदगी फोंदोखिबदा ऑथोरिटी सिंगी माइकैदगी कोविड-19 लाक्सिनबगा मरी लेना थबक थौरम सिंग पांगथोकपदा अवाटपा कया अमा लई कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन तौनबा कोर्ट असिगी माइकैदगी कयारक हन्ना हाइरबसु पॉलिटिकल पार्टी सिंगना रैली न चिंगबा पांगथोकपगी मायोक्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना थौरांग अमता लौखत्ते इलेक्शन असिगा मरी लेना कोविड-19 संदोक्तनबगीदमक मथौ ताबा प्रोटोकॉल सिंग पोल पार्टी सिंगना पांगथोकपा तारबदि अतोपा प्लानेटगी लाक्लगा मसिबु येंगसिनगदौरिब्रा हाइना हंखि स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर BR विजय भास्कर मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा कैंडिडेट हुमुद्रागा तरेटना कंटेस्ट तौरिबा महाके कारूर कंस्टिट्युएंसी दा मे अनी दा बोट थीगदौरिबा असिगा मरी लेना अकक्नबा थौरांग सिंग लौखननबा डायरेक्शन पीबीयु हाइना फाइल तौरखिबा पिटिशन अमगा मरी लेना मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैनर्जी अमसुंग जस्टिस रामामूर्ति अनिगे बेंचना तारबा मतुंगदा कोर्ट असिगी माइकैदगी वाफम असि फोंदोखिबने कोर्ट असिगी माइकैदगी मखा ताना हाइखिबदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गे माइकैदगी मे अनिगी ममांगदा इलेक्शन काउंटिंग की प्रोसेस असिदा मतौ करमना कोविड की प्रोटोकॉल ngakna चटकनी हाइबगे ब्लूप्रिंट अमा प्रिपेयर तौद्रबदे बोट मसिंग थीबगी थबक असि लेपननबा ऑर्डर इशू तौगदबने पब्लिक हेल्थ असि यामना मरु ओइबा अमनी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी ना हिरम असिगी मतंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना येंगसिनदबा असि यामना निंगबा काइनिंगाइनी हाइना कोर्ट असिगी माइकैदगी फोंदोखि केस असिगी हियरिंग अप्रैल 13 दा अमुक हन्ना चथनबा मतम लेपख्रे।